Upin, di rumah lagi nggak ada cemilan nih. Kita jajan ke warung yuk. Wah, boleh tuh. Emangnya Ipin mau jajan apaan? Ipin mau beli kacang atom aja nih Upin. Kayaknya enak nih makan kacang atom sambil nonton TV. Oh, ya udah. Ayo kita jalan ke warung. Oke, ayo kita berangkat. Nah, Ipin, ayo cepetan dicari kacang atomnya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah, Ipin. Ini coklat better. No. Masih salah. Ini Koko Crunch. No. Bukan. Ini biskuit Good Time. Ayo, Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar, Ipin. Ini kacang atom. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.